Hello everyone. Mukama simwe amazina tinka hinshire niraka nibanyeta Amelia ainembabazi ankwatirire. Mwebare mnonga abaruku followinga obutosha mukakunda music yanje kandi inamasiko mnebahiso musha omwizina lya Yesu Kristo. And abaruku subscribinga, thank you so much. I just cannot thank you enough. Imwe abaruku twarubwire bwanyu mukawashinga, abaruku likinga, abaruku sharinga. Ngwenu tingumanye chingubasa kubashabira konka echango mnonga nokushabangwe micharahanga ebe ahamagara ganyu. So erizoba nija no muramwa nija no kuganira no manyo butosha nyokunkwasi bwa tuganira abo kubako shomesa tukakweburizayo. Bwene erizoba nyenda ngutuganira hanshonga ye abana nibakira kujeta self love ninga shokwekunda kuro mundo muriwe wene munko mutuma gukugirangu iwe nkiwe no yekunda kandi uroyesimira umuryecho echori unywana wanje na Bible iturukushoma itaho Kristo ninga shaba fitina rahanga negirango kunde mutahi wawe ngokoro kwekunda. What does this imply? No banzo yekunda dero bona kunda mutahi wawe. So koru kwekunda chikwanguhira ekiryo muriwe cyashohora kikureterana no kukunda abantu abakurya haribaje. Ebironde mije no shanga twari mwa kwekunda twateka ngo abaheru babanze batukunde dero tubone kwekunda. Apana nyenda ngukitandike niwe. Let it begin from deep inside your heart. Iwo wenko banzo yekunde dera barya heru nabo nibija kutora hariyeje rukundo eyo rukwehereza kuba rukureba nusheka ushanga nabo basheka ko rukubashekera nabo bakushekera ko kubatwarizaje bakutwarizaje ko rukuhuriraje haribo ushanga nabo cyaba contagious nabo bahendera bahurireje ahariwe. So it begins with you, it begins with me. Okubanza okekunda then nabanda baharibaju nabo bakabasa kutora hariye cyekiryo muriwe nabo bakabona kukunda. Abamwe tutekateka ngwaza kwekunda ushemeye kuba at least inebsente umunshaho bagamba bagiga nojiruti yesa. Abandi nibateka ngwaza kuwaza kwekunda ushemeye kuboyineka figa akuru kubasa kwemera hari abana akajangu cyo umwana ogwa kazarwa umwana ogura haga kamuhanga. Apana abamwe nibatekateka ngwaza kwekunda ati ushemeye kuba oshomire bitabo byinji mnonga mbweno doctor or professor kujangwa huru kuraba ensiyona ne question rero ngo ubona kwekunda. Abandi nibateyateka ngo waza kwekunda at least session bikubanza yakukunda. Abamwe noje kushanga rya Facebook rya TikTok rya WhatsApp na yeteze bishani na korupchwe kihembe echache nderire chona no kugira ngo abandi bahari baju bamukunde. Mwana wanje rizo banyenda kwegesa ngo okukunda actually nabandi kunda nikirga hariwe koro kubano yekunda abandi bakukunda batakigenderire ahabo kubebe kuba birya hariwe nko muntu rukwekunda nebana bishemeza misho kandi nebiretera nabandi bari haribaju okwenda kwika hishi ahabo kugira ngo yekunde. Mwene rizo banyenda ngutweje ngo okukundwa nukurugo mukwekunda iwe nkiwo banze yekunde deru obone kukundwa nabakurya haribaju. So okwekunda kirukujira musente mu bitabo mu kureba mu kubonera mnonga mu kugira height omuntu nagira height rero bajyango ngo musheja ine American height echo cyo kishemerire kuretera iwo kwekunda yekunde huranchi kurugo mundo muri wo. Why aboncho shemeye kwekunda cyo kubanza you are made in the image of God. Uriyo mucyarahanga ruhanga kwa kureba yereba bweno ryendeberwa aha ruhanga echo cyonka kishemerire kuretera wayekunda echinda aboncho shemeye kwekunda inamagara arabo wazirwe nabo eshahe gitabaru ngo shati ukora yeyange kandi babafire bo babitwaze bata abafire batakarebere birunji hati bo bakore bata iwe ine mukono ruko yanga hata batine mukono bakoreki oina maguru no yanga abatine maguru bakoreki oine amisho no yanga kandi utarukweza we empumi ekoreki iwo rukugamba rukuro rukutekatekaje oine senses itano zona nizikora kora yeyange kandi empuje ninga sho mugwira runinga hatu we akoreki. So okwekunda kishemeye kuruga omundo muriwe aha wenche nitwekunda koro kweza kwekunda hari ibintu birunji mnonga ebiri kubahamagaraga icyo kubanzana nakugambire koro kwekunda abarya haribaju obaturuza okura nabo bakunzire. Koro kwekunda kikuretera gukora decisions ezori kumanya ngwezi nizija futambira amagaraga. Omuntu atari kwekunda noja kushanga natekateka ngo ndije shemeye kumugambira icyo gukora we tashemerire kuba nayegambira icyo gukora. And many times we have been misled. Batayateka ngo abari haribaju bashimye kubana bamanya ekira kutambire okukiriwo ko rukimanya
and many times we have made wrong decisions. We are leaning on other people. We are waiting on them to tell us what we need to do. Oshangiwe utarikubasa kwegambira nkiwe utarikubasa kwemanyira ekyoshemereire kuba nokora kikakiza amagara gawe. Kuba otakwekunda noija futeeteka ngu eby'abandi barikugambira nibyo by'amaani okusinga iwe by'orikubasa kwegambira. Many times you have seen children, youth, ladies rush into things. Oshangu mukina yetura omubushwere ahabokubisha na nyina nishe nkazi na nyina enkuru na nyina ento bakamgira shwerwa hata bohereze kushoma shwerwa. When hat shwerwa, the noise becomes too loud in her ears. Ahendera kozirensho because mawa kanjira yakwenta kanjira tatenka zinanjira burizoba banywani banje nabunu banje iwe nkiwe no huraki ekyo kubasa kuyamba iwe nkiwe nichi kubote kunzire watetekangwe birya heru byo birungi okusinga noija kuhendera utwire mahanda etariyo ahabo kubiho wenka torukweyesa noija kuhendera uteyatekiringwa bine sente nowashimiye kukundwa abina mani ebitinisa abine abashomeri mnonga uhendera ubagenzire hariho abantu bingi abine sente abaretira amagara g'abandi gazo mukabi ahabo kugira ngo bari abakanga kwekunda bagendera haryabo bari kubagamba. Hariho abantu bingi abagwira omukabi ahabo kugendera haribari abari kuteekateka ngu nibo bashemerire kukundwa nibo bashemerire kugamba bakahururwa. Iwe butekunda ohendera ohurire by'abandi ogendera aha by'abandi otorize emihanda y'abandi otwire ebiteekateko by'abandi bitari byawe okunzire by'abandi barikukunda bitari iwe by'orikukunda oba forced kukunda eby'abandi kubare abine sente baza habara ni ogenda nabo abokuba noyenda ngu niyo bakureba ombine sente kora abe bagira ngo uriya abonire mnonga umugendaho ogenda nawe nobwo ari kuzo mu kitashire ni ogenda necho abokuba noyateka ngo obwe nibora akundwe. My dear, kora abe nonda kundwa yukunda. Love yourself. Nyoni nyokunda. I want to share with you just a small experience. When I was growing up, emirundi mingi abana binaye ninkora nabo bakabashira kukora fan of my voice. Oguna gamba nkumushiije onashiweriraka neri omukazi onakicecheraka mazima onchibaninganira nani nkora jokes n'abandi ushangana banderuhi oniwe cecheraka oshangu nyinde kintu kubasa kuchikora by the way mwe muntu nakora essential oshangu ine cyo kubasa kwekoraho kandi kitaro. So until a time when I started singing and I realized that actually there was a secret in my voice. There was power hidden in my voice. There was money hidden. Ruhanga ayino kwaro muntu akagira ebirungwe byamusherekamu hazaba haribaje kuba batabicenjiri nibakuretera wayanga nebirya hariwe kandi ogwe ruhanga ine chama ekiyasherekere umuryebyo ebyatira hamagara gawe yekunde ahabo kugira ngo ruhangana akunda kandi uko araheze kwekunda noyisha kwehisyaho ebyo birakwere bakakiza amagara gawe bakaretera nabandi abantu okukunda. Let me tell you ababire nubagira ngo nyine kirakachi right now nubangira nkunda kweshongwara bazomwoyo. So it all begins with you. Nikitandikira hariwe kibona kuzaha abandi bantu. So omukire kache mnongaka nabanyenda ngutwikirizane waza kukundwa abarya haribaje waza kukundwa abarya hero shemerire futandikaniwe deka kweyanga ukateteka ngo abandi babe nibo babanza kukunda. By the way ukuru kweyanga ninga shuwabote kunzire nabandi nchija kubagumira kukunda. Kuru kweyanga noja kora decisions zimbi. Kuru kweyanga noja kuhendera oyangire nabantu nomanya umuntu kumureba ukashotariyo nakurebe kibe kikuru just because you don't like yourself. Ukirabaha bakurasamisho ekiri kubanza kwejo umutwe nisho kiribi namisho mabi n'enyindo mbi namino mabi no kuguru kubi ekiri kubanza kwejo mind nece kibi ekikuru aha kugira ngo noye yanga onka kuru kuba noye kunda you will not even bother oba bakureba batubakureba oba bakugamba batubakugamba oba bagambe byabo iwe noba nohura omundu muriwe no manyangu echo riyo nokora nicyo kishire nicyo kirakwere kandi nicyo rahangara kusiba. Thank you so much for listening to me guys. Keep subscribing. In case you have not subscribed, please subscribe, like and share. Nimbakunda nimbendeza usinje bwa mukama ogumeho.